Assalamu alaikum hurmatly mekendештер жана Baytv kanalынын катталуучулары. Бүгүн 19-июнь 2021-жыл Куршап мал базарындабыз. Тагыраак айтканда бүгүнкү чыгарышта силерге Куршап мал базарынан Куршап базарына чыккан аттарды, бээлерди жана ошондой эле саан, уюк, унажын, бука, эркек торпок, ургач торпоктордун бааларын билип берген аракет кылабыз. Азыр ушул четтен бир катар тартып көрсөткөн аракет кылабыз. Андыктан каналда жаңы көрүүчүлөр каналга катталып, коңгурчаны басып койсоңуздар бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Андыктан каналга катталып, лайк басып колдоп туруңуздар. Канча болот бул? 70 миң сом. 70 миң сом. Кунан экен, а? 70 миң сом кунан экен. Базар канча сурады? 60 миң сурады. 60 миң сом сурады экен базарда. Кунанга. Негизи жакшы мындай туруштук баттагы орто жакшы кунан экен. Бул кунан канча болот? 75 миң сом кем бар. Базар канча сурат? Сурайлык эми келди. Базар сурайлык эми келдик дейт мына. Базар эми. Негедир бүгүн аз базарда. Жакшы. Катар эми четтен өзгө 5-6 боло аз эле келиптир да. Ошон катар бир сурап берели. Ага, канча досмун? Байтал окшойт да? Канча? 50 км бар. 50 миң сом кем бар. Канча сурачат? 40 сурат. 40 миң сом сурат дейт базар бөлөт. Байтал. Az narxı bağ oldu da. Bağ olup bitkenden surap berген аракет кылган жолду. Dostum kaç oldu? 60 adam. 60. Bir. Baytal. Bundan baytal deydi. Bundan deydi. Pazar kaça suradı? Pazar kaça suradı? 48 suradı. 48 ming suradı. Pazar 48 ming suradı deydi. Bundan eken. Erkek. Bunal dağı kaça bağ oldu sıralıç. Kaçası var? 75 lira. 65 ming so'm. 75? Qancha berishdi? 75 ber. 75 berishdi, bermadingiz. 75 ming so'm berdi, bermadi. Yaxshi-chi? Bushti bo'lib qoldi. Bushti. Ha. Qanchada o'tasiz? 75 ga bermay qo'ydim deydi. Hozir bavul tatgan. 75 ming so'm berib turalarmandan. Ko'rsiz. Hozir yerda qatar ham qulumdu bir chiqib tur. Bozorda shu negadir o'ta az bugun. Az ушул жерде болгону катар сурап берели. Пулумду бе канча болот? 120 км бар деп атабыз. 120 миң сом кеми бар. Базар канча сурады? Базар ар кыл сурап атат. Ар кыл сурап атат. Пулумду ургач кет, качанчы пулумду? Жаңачма. Жаңачма биринчиси. Жаңачма экен мына. Самал болдук, үйрөтүлек. Үйрөтүш керек, а буюрса. Жакшы. Алла разы болсун. Az ушул жерден дагы катар болгонун тартып, андан биз ушул жака саануулар тарап коюп барабыз. Ассаламу алейкум ажда. Канча турасыз? Жакшы. 80 миң сом кем бар экен. Канча сурачат? Канча сурачат базар? 65 сурашты. 65-70 сурачат бербедим. Мына. Böyle. Азыр эмне жерде мына тай базарга келдик. Тайларды ушул жерден мына болгону ушул да чыгып тур. 6 ой, 7 ой. Нол канча болот мына тай? Ага. Нол жаңы сотон канча экен? 40 миңден. Тегиз элеби? Ургач эркек аралаш. Ургач эркек аралаш экен 40 миң сом. Мына ала тай канча болот? Өтө сонун экен шу. 35. Базар канча турады? 35 турады. Базар 35 миң сурап ушу бербейт. Ургач эркек бул. Ургач тай экен. Жакшы, Алла разы болсун. Мынакта Ва, канча сурап чыкты? 55 миң сурап чыкты. 55 миң сурап чыкты. Бербейт экен 55 миңге. Баут экен. Мына чоң ат кимден экен, а? Булар сиздерден эмеспи? Бизден. Баултабы? Канча берди? 34. 34 бердиңиз. 34 миң сом берди ушуна. 35 калды. 35 га ал деп атат экен. 1000 сом баул эметкен, а? Атай карашыдан келип алып атабыз. Атай карасынан келип алып атабыз ушундай. Азыр да көрүп атат ба. Тай арзан дейт. 40-тан кетчи. О, түшүптүр а?
Bazar 40 mingden geçti de hazır oşol 35'ke aldı odatken. Hazır biz uşul qatar эме Сануйлардан qatar tartib көтөрөлү. Сануйлар канча болуп атат бүгүндө баалары? Канча болуп атат? Ассаламу алейкум. 80 kam var ne dostum? 80 ming so'm kam bor odatken. Sütü-chi? Sütü 5-6 litre var. 5-6 litre birinchi balasi ekan ko'rinsa. Aqbash bosh abi. Allah aşkına. 85 ming so'm kam bor. Nal o'ta cho'ng uy chiqibdi, bo'yi dag'i cho'ng, yaxshi uy ko'rinib, sirtdan naradan bo'yi uzun ekan. Assalomu alaykum aka. Qancha bo'ladi? Danishmi? Qancha bo'ladi? Soni 90 ming so'm. Birinchi balasi. Urg'achilga to'rpog'i erkak ekan. Cho'ng. Sütü qancha aka? Salgan emas, bosh yurgan deydi. Ko'rsatmaydi. Jan ochma ekan. Bazar qancha so'radi? 83. 83 so'radi. Bazar 83 so'radi berdi. Yaxshi, Alloh rozi olsun. Hozir yerda mana Sanuy bavul o'xshaydi. Satıldı o. Qancha oldi? 88 mi? 88 ming so'mga sotildi. To'rpog'i erkak ekan, ha? Erkak deydi. Bana aşağı ak kepkaçan kişi aldı. Qanchasi to'rpog'i? İkinci olası. Ikkinchi balasi ekan to'rpog'i. Sütü qancha ekan aka sütü? 10 litre çıkar. 10 litre sütü var ekan ko'rinsizlar. Al şu bavulu alınıptır. Aka Sanuy qancha oladi? 75 kam var. 75 ming so'm kemi var. To'rpog'i urg'achi ekan. To'rpog' urg'achi ekan. Qanchasi to'rpog' aka? Ikkinchi. Sütüchi? Ha? 7 litre şey çıksa gerek değil. Sar geç birigip. Pazar qancha so'radi aka? So'radimi? So'raylik. Nerede dağılına? Qara. Jan açma, to'rpog'i bilan erkak ekan. Qancha oldi ekan? Qancha oldi? 70 ming so'm. To'rpog'i erkak ekan. Birinchi olasizga o'xshaydi, ha? Jan açma. Sütüchi? Sütü 4-5 litre hazır. Sar geç birigip 4-5 litre süt beradi ekan. Pazar qancha so'radi? 61-60 ming so'rab olacak. 61-60 ming so'm so'radi ekan bunday. Pazar. Nol, Sanuy qancha oladi? Aga, Sanuy qancha oladi Sanuy? 85. 85 ming so'm dedi Sanuy. To'rpog'i urg'ach ekan. Qancha sütü var aga? Sütü? 5-6 litre sütü var ekan. Yüreğin ortam koy. Ya oğa verelim. Kaç verirsin lan? 84 mü so'm? Narxıga. Mana 84 mü so'm? Bu qanchasi? 90'dan qo'yib berayin ekan, mana. Al 84 mü so'm berib turalarman. Bu yerda hozir o'ta Sanuy yeri yaxshi, Jelinda yaxshi uyda. Hozir kirib keldim men. Sanuy Jelin qaranlar o'ta yaxshi Sanuy. 200 kam var. 200 kam var da. Bakın. Parodasan da mı onda? Amerika. Amerika. Kaç olsa kar? Açık aytın bay. 85 kam var. 85 ming so'm kemi var. To'rpog'i erkak ekan, o'ta son to'rpog' ekan. 85 kam var dedim. Qanchasi to'rpog'i? Qanchasi to'rpog'i? 5. torpaq buna. 5-chi to'rpog' ekan. Biroq uyda o'ta son uy ekan. Sütü qancha süt ekan? 12 litre sütga garantiya ekan buna. 12 litre. Qaranglar. Hozir kirib keldi. Hem qancha so'rab deysang, hozir kirib keldi. Hozir bavulot. Buyursa, nerede dag'im ol? Yaxshi uy ekan. Havo qancha o'sman son uy ekan? Qancha o's? Ben bu ya 52 lira. 52 ming so'rab ekan. Qancha o'sadi? Qancha bo'lasın? Ha. 100 ming derdim, bu aytmayın. 100 ming deb ekan. To'rpog'i erkak ekan. Qancha süt var la o? Ya Sütü. sütü var. Azı çok mu? Bırak. Bir günden evet de jet şey. 7 litre şey süt beredi. 100 ming so'm atgan 55 ming beradi deydi. Sanuy qancha oladi? 90 mı? 90 ming so'm. Hozir qancha so'radi? 80 ming so'm so'rayotgan. To'rpog'i qancha to'rpog'i? 3-chi to'rpog'i. Sütüchi? 6 litreden ko'proq süt beradi. Sar geçmedi. Yaxshi, Alloh razı olsun. Assalomu alaykum aka.
Qanchada olasiz samiga? 80'de otam. 80 ming so'm. Erkek topu. To'rpog'i erkak. Qanchasi to'rpog'i? Qanchasi to'rpog'i? İkinci balası. Ikkinchi balasi to'rpog'i. Sütü-chi? Sütü 5 litre. 5 litr sütü var ekan, mana qarasizlar. Pazar qancha berdi? Pazar 70 verdi. 70 ming berdi. Berdi. To'rpoq salomi qancha o'tadi? 70. 70 ming so'm. To'rpoq erkak urg'ach. Urgaç. Urg'ach. Qanchasi to'rpog'i? Birinci topu. Birinchi to'rpog'i. Birinchi to'rpoq ekan. Sütü-chi? 2 litre 3 litre verdi. 2-3 litr beradi deydi. Açıqni aytdi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshi. Pazar qancha berdi? 60 verdi. 60 berdi, bermediniz. Pazar 60 ming so'm berdi, bermedi. Yaxshi, Allah razı olsun. Negisi sağımlar daha öte yaxshi chiqibdir bugunchi pazarga. Andan keyin hozir biz shu tarafdan ham qonashlar so'rab beraylik, ertaroq bunday emas, sağımlardan. Mana bu yerda parodovoy chiqibdir. Nol qaysi paroda? Bilmeyeyim ben. Qanchadasiz? 65 lira. 65 ming so'm bo'ldi. Alavay para. Voy paroda deb qo'y deydi. Pazar qancha so'radi aka? Pazar so'raylik deydi. Yaxshi. Navmajin qancha o'tadi aka? 55 ming. 55 ming. Cho'g'ini qo'ygan. 55 ming so'm o'tadi. Saçkıça aytamiz. Narxi qancha? 65. Shuni qancha so'radi? 60. So'raylik. Ikkinchi bundan so'raylik deydi. Pazar so'raylik ekan. Bu yerda o'ta zeylini yaxshi uchiqdi. Qanchada o'tgan? Oldingizlar satasizlarmi? Qanchada o'tsa? 100 ming so'm. Mana sütün qarangizlar. Qancha süt var aka bu? Rasa? Ha? 10 litr süt var ekan. Rasa. Deyim o da turpo jirg'ab. Mana turpo qarangizlar. Biroq turpoda o'ta cho'ng ekan. 100 ming so'm kem bor ekan. Turpo urg'achi. Bundan sonra kaç oda taştı? Assalomu alaykum. 60. Qanchasi bo'lsa? 60 ming so'm kam var. Pazar qancha so'radi? 50 ming üstünde so'radi. 50 ming üstünde so'radi. Assalomu alaykum. Qancha odasiz? 35 tane de suyunu koyun. Endi bari suyunib ishga turdilar-da. Cho'ng, qancha cho'ng? 60. Qanchasi olsa? Sıraylık deydi. Trabzon deydi. Pazar sıraylık deydi. Kaç euro da? 35 yarım lira. 35 yarım bir otur. Kaç ediniz? 40 derim. 40 da odası. 40 da 35 yarım 5 bir verdim. Bu raş turpop mu? Kaç euro sava? 36 da odası. Kaça? 30 yarım var, 38 yarım var. 38 yarım sırada bir verdim deydi. Şap sırağla şap satan deydi sana. Lan onun aşında kaç oldu? 45 mi sonunda? Kaçtan sonra açacak pazar? 40'tan sonra açtı. 40 milyon sonra attı reklamı. 40 bin sonunda sonra bir verdik deydi. Bunun aşında kaç oldu tamam? 45 mi sonunda? Kaçtan sonra açacak? 40 milyon sonra da bir verdiniz. 40 milyon sonra bir verdim deydi. Şu kadar emin. Torpaklardan start götürelim. Kaça oldu torpaklar? Torpaklar kaça oldu? 35 total. Markını 30 lira. Narkın 30, bunun 35. Pazar kaça sıradın çoğunda? Sıraylık. Sıraylık duran deydi. Pazarda sırağanlar az deydi. Kaç ördün sana? Ha? Aytıyorum kaç örgenizde? Kaç ördü? Bu aysan bu bärini satpay duranın jari alıp. Aytın da gör açıt da. Nol. Уже biz erkek turpaklar taraflara paradayız. Kaçıl mı? 60 mindən. 55, bu 60 min so'm deydi. Qanchadan so'rachak? 45-50 so'radi. 45-50 min so'rachak ekanman. Urg'ash turpaqlari bor. Qanchadan bo'ladi to'g'ri? 35 min so'mdan. Qanchadan so'rachak? Ha? Qanchadan so'rachak? 32'den sıraştı. 32dan so'rashdi, bermadingiz. Bir yaşdan o'tib qolgandi. Buni shuni bo'lib turdi-ku? Bir yaşdan o'tib qolgandi. Nol. Bakıyor devam turpaklar sıra çıkacak. Erkek torpaqlarda var. Ha, bunlar. Nol erkek torpaqlar qanchadan bo'ladi aka?
Aga. Qanchasi? 40 ming so'mdan kam bor. Qanchasi so'rashdi? So'raylik. Bozor so'raylik deb shul ekonni. 40 ming so'mdan kam bor ekan. Ko'rsa, bozor so'raylik deydi. Oldu 60 ming so'm. 40 dan deydi. 40 ming so'mdan kam bor ekan, ha? Alqıtar deb tartib ko'raylik, qancha bo'ldi ekan. Nol. Nol. Alışsanı tanış. Qanchadan bo'ladi? 45 ming so'm kam bor. 45 ming so'm kam bor. Bozor qancha so'radi? Aynagan kishga Qancha beradi? 42 ming beradi deydi. Assalomu alaykum baba. Qancha dedingiz? 80 de otam. 80. Qancha so'radi? 56 berib otadi. 56 ming berib o'tishadi. 80 ming so'm deyotgan, 56 ming so'm berib o'tgan shu. Necha yigich? Buga 32 berib otishadi. 32 berib o'tishadi. 50 deb otadi egasi. Egasi 50 ming so'm deyotgan. Ha. Qaranglar, hozir bu yerda dag'i cho'ng buqalar chiqibdir. Qancha o'tayotgan? Che sotildi-ku. Buqalar sotildi-ku. Qancha do'st? Sizda emas. Sizda emas deb baylab qo'yishibdir. Yer yo'q ekan, sotilgan o'xshaydi. Жаңы jiplarмен baylab qo'yibdir. Qancha o'tadi aka? Qancha o'tasiz? 70. Qancha so'rayapti? 66 ming so'm so'radi ekan. Qancha teshar? 2 teshar bo'layın deb qo'ygan. Aha. Nol baylanganlarda yo'q sizlarda? Baylanganlar yo'q ekan yerda. Hozir bu yerda dag'i bunday cho'mib qochib turganlar. Hozir so'ralib chiqqan cho'lda. Assalomu alaykum. Yaxshi shukr. Nol. Oxirida bir o'tasiz. Buqon sayil qancha o'tadi? Aka buqon qanchasiz? 110 ming so'm. 110 ming so'm. 94 so'rayapti. 94 ming so'm so'rayapti bozor. Ber deydi. Jashi aka. Yaşı 2 yaşarda. 2 yaşar? Tiş buzgan deydi. 2 yaşar deydi. 110 ming so'm, 94 ming so'm beri deydi bozor. Mına hurmatli ağalar, sizler bugün Uşak mal bozarındagı bazarda bolgon жылкы, baytal, şu beyi, buqalardın, balaların, yani sağnuyların balaları bildiğinizde sunuş fikirler basıp kommentarya altыңыздар. Kanalga terlek жаңы görüşü olsun, kanalga talıp like basıp qoldап кетіңіздер. Bizden geçse geçiresizler. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.